apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, itay pa'y restart itilugan mawiri ka na kaw. Nakarin kayo may gaya man, nanang. Ay makadisturbo mga mintaungor tilugan maw. Gagangay na. Saan mo mabalin na kontrolan? Sapay alas 4 pa'y laang ti parbangaw. Sigurado ang nakaturog pa'y laang ti karuba. Makadisturbo ka no kastalaang. Ay kaanusan da? Kasanaw no agreport day je barangay haul. Apay kukwada, ito nang iparadaak itilugan ka. Ay naanak kaw, i-restart mong tulatanin ton madamdama. Tapno saan ka makadisturbo? Ay na, jak tumasango yung madamdaman, nanang. Ay nawaw, nagsapa ka na rin anakaw. Kunak man nuris dim ita. Disturbo mat nga mintalugan ti kaaroba tatang. Kastamat la ka na yun. Da siguro dadaal na, iswa binigat nga is-starter na. No siyak lamang pampanunot. Kasla igagagara na matang tatang. Uno, kayat dati agpasikat. Kayat da siguro amaamuan ti intero a barangay nga addalugan da. Ay, bay amlatan. Adamatin kadakwada, mangrik na ah. Ay na tatang, mapunwanak no kastalang akanayon. Kasanumat ang makainan na da tao, kit no daduma alas 4 pa'y lang nagngalawngaw dan. Ay, narigat ti makiapa anak ka. Amumit ti ugali ti kaaruba tayo. Pasikat kit di dagita tatawa, binigat lang nga nakasta. Magtugaw ka kit din tagkapitan. Ituloy mo ti maturog intun madamdama. Awanan imbis ang makainan na da tao. Nakapigpig sa mo ti music mo, right? Sa payrabiain. Iso nga ro tiliw-liwak, nanang. Apay nga itipan nyo ay? Ay, nakapigpig sa. Makadisturbo ka no kastalaang. Ay, po. Alas 9 pa ila itirabi. Naimbag ko mamut ikapsot mo. Saan ta naka-speaker ka pa'y mga road? May mayat nga rod no naka-speaker, nanang. Ay, awan matanti denggam asaaw, right? Nasa papay lang. Saan pa nakaturog dagiti karuba? No di da kahit ti music. Di suda ti agad jazz. Jack amon, nakapigpig sa manon ti music dagita kaaruba. Itay agsapa, disturbo ti ungor ti lugan da. Ita, naka-speaker manon ti music da. Manyang arod nga ti maramidan tayo ke teritoryo damit tayan da. Awan samat respeto da iti pada da a tao tatang. Kas ko nakitayan, amang ano da tayo pa ti madaksan. Kastoy latang arudan tatang. Agan anos tayo, oray makadisturbo damat. Kasta talaga Awan sirbi ti day off kuno kastoy lang. Sa anak ang makainan na anasayaat. Sapay ada trabaho inton bigat. Isiramlat tatawa ti silid mo anak kao. Oray nakasara, mangaglat tatang. Nagtrabaho aklat ako man. Isumat lang asa anak ang makainan na no addaak dito'y balay. Saan matan anormal ti kastangar aramidan da? Kunaklakit din no asino ti masabat ko iti dalan. Si kamot gayam ana balasang ko. Kasla napuyat kamot. Wan nga rod nana. Makadisturbon samot unay yung tilugan kantukar ni Eric balasang ko. Ay naala yun nana. Inaldaw nga i-restart na tilugan na. No kastamat arabi nakapigpig sa ti music na.
Kunakmat nga main ano mabalay. Kat di naunay sa paan ti mga restart itilugan na. Ngam di na matdenggan. No saan anapigsa ti music na, ti mat-ungor tilugan na tinagpigsa. No daduma, jak amo no igagagara na nana. Mala, bay ang balasang kaw. Kasaritak tumanang tiyanak kaw. Ay nawaw, apay akas na tilang ang friendship. Oh, apay ka di, ada ka di rugit iti rupa. Awan mat, madlaw laang anapuyan ka. Agpudno ka man kanya. Adan samutan mang puypuyat kan ka. Aywan, talagang adda friendship. Sino ngay matay ka? Di ka aruba mi asaan amakarikrik na. Anya? Apay akas ta ti reaction mo, Grace. Anya ti ekspektaram nga isungbat ko aya. Ay, kunaklakit din no adamat ang nobyom. Saan mat nga rod? Tanaka loudspeaker a music kan ungor tilugan mat timang puypuyat kanyak friendship. Nasalaw ko ni Ana di tadalan itay kat napuyat, Eric. Ay nawaw, apay asak ti pangibagbagam, nanang. Wala ata pinuyat mau. Anya? Kasanaw, kat uray rabi ay, naka-speaker ti music mau. Masapa kapay amang restart itilugan mau. Madisturbo ti pannaturog ti kaaruba. Saan mo't amabalin a kontrolok ti ungor tilugan? Ay naanak ko, saan ay amabalay nga urayam arumwar ti inay samon to i-restart tilugan mau. Sana balay, tasan kamot amasapa arumwar. Ay na, talaga kasta tibiyag. Agiin nanos tayo Nga, di mo ka di makita si Katan anusan dagiti karuba. Makarik na ka kumamot. Anak ko, amumait nga da trabaho da. No kasta ti ramiden daken ka. Anya nga tamot ti marik na mo. Ay na, talaga mat dayta ka aruba. Nakapigpig saman ti music da bigbigatanan. Makauma. Ay, mabit laang, anak. Sa dino ti papadam. Kariring mo laang. Adalaan kayat ko ang makasarita, tatang. Kita, di kag dardaras udos. Intun ko ang ibagada a reklamador ka. Kasanumat nga min, tatang. Di damot makarikrik na. Maawatak mat. No kunana ang masapul nga i-restart na tilugan na. Kasla gagaramat no daduma. Ang mga no panunutan daan na reklamo kalaunay. Padasik lang nga kasarita, tatang. Saan kayo ang madanagan ta sa anak mo't nga giskandalo? Bayam lataan. Ay, sana mabalin, tatang. Saan aga po tagtatal na tayo kat kastamat ng tiar-aramidin da? Oh, anyat masapol mo, ana. Mabalin ka di kontrolam ti music mo, Eric. Bigbigatan. Anyat ko na? Ti music mo. Mabalin ka di kontrolam. No mabalin, di ka kumamat agaramat iti speaker lalo no iti bigbigat. Nakaturog pa ilang amin ti kaadwan. Day tala ti umay mo ibaga? Makisarsarita iti nasayat ken ka. Pangaasim ka di Ay agpa-music kayo umot kami na. Nagadukit a reklamo yan. Ay nawaw. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Gagaran sa amot ng tikas-kastam ay nawaw. Panunutam no, niya ti kaya't mapanunutin. Makamu ka. Anya? Sumanday ta music mo, Eric. Nakapigpig sa mag... Di kay agreklamon. Makidengdeng kailangan ka. Mabalin mo ngay kapsot mo. Tapno saan ka makadisturbo iti karuba. Kasta nga rin ti kayat ko. Ayawan agreklamo da no kasta ka na ayaw. Igagaram mga minag. Murag reklamo da. Awan ti mapasamak. Ngamin, best friend ko ni Kapitan. Ay, jakamukan ka, Eric. Agpatangkan ka man ako nakaw. Intun kuan, day tapay ti pakaisag makam. Managim bubukod ka. Bagim laang ti pampanunutam.
Anya nga iti kunati ka aruba. Agpatangken tatang. Kunak tumengamin ka. Amo na ngamin, ano agreklamo tayo, kat saan tumatlang ama aksyonan, ta best friend na kat nga rod ni Kapitan. Ay, aganos tayo na. Mauman to siguro. Aginggat ka ano nga rod tatang. Nabayag mo na kaslat aramidan na dayta ka aruba. Ay, nangagaw abagbagan ni nanang na di na minsan ngal daw. Ni marimila ti ungtan na. Dayta ka tirigat na. Kasla bagi na laang ti pampanunutan na. Nadadaal mat gaya man titawa tayo, tatang. Ay, agraman balkon. Naskay na mawildeng. Siya kung ti makamo iti magastos, tatang. Ala, gumatang ka nga ron iti materialis tamang sapulak iti magtarimaan. Siya kung tatang. Ah, Anya nga rod ti serbi ti inadal ko nga no jakmat may apply dito'y balay. sigurado ka. Ay nawaw. Awan ti panagtalakyo kanyak, tatang. Uray babae kabailak ti mangiwilding kadagita. Mala, tatulungan kan tao. Anusan nyo nga rod ti aguray, tatang. Intun day off kulatan. Mala nga ron, anak ko. Ano mo ti ado ang materyales ang ginhatang mo, ana? Tari maanak man ti balcony kan tawa mi friendship. Kabailam nga rod. Katuan mat Okay. Agkuyog tan nga agawid Umuna kalatnan, friendship. Dagasat pa ngamin ni ading ko. Aggidan kami tong agawin. Maala nga rod. Umuna ako. Tanadagsan mat to'y bagkatag. Sige, agan-anad ka. Asino ti agwilwil din kat bigbigatan? Nakaring kamot gaya man, right? Kasano? Bigbigat nga dagwilwil din. Amuda nga dapay nakaturog. Ita, si kamot tang tagreklamaw. Guri ka. Dan samat ti agwilwil din abigbigat. Ay, katbay Adda siguro tartari maanan da. Ay, amuda nga dam maturog. Do'y suda tinangalaw-ngaw. Makaungat ka. Ngamno si ka. Okay lang. Ay, mapanang iti ayan dagita akaruba. Disturbo da iti panaturog. Bigbigatan nga, gwilwilding kayo. Anya ti ko na, Mary? Ngalaw-ngaw kaya bigbigatan. Anya? Ay, nawaw. Igaggagaram sa akin, day. Saan ka maawatan? Kas makitam. Tartarimaan nagtoy balkoni me. Iti kastoy nga oras. Amo yung adda nakaturog. Saan ka mangag? Ipigpig sa mga Naa. Tulang. Eh, sardeng mo pa tararami dem anak ko. Apay ka di, tatang? Nin sa irit, di kinasarita mitay. Ay, uwan, tatang. Agrik-reklamo nga rod. Kunak tumit ken ka nga inton madamdaman tulat nga i-wilding mo ti tawa ken ti balkon. Adapay papanak inton madamdama, tatang. Sa maysa, anya ko mati makagapong agreklamo. Isumat na ti agad just. Ay, gurain na ka. Anya nga rod ti kayat nasa wan, tatang. No da tayo ti agnalaw-ngaw, makaungat. Ngam no iso ti makadisturbo, okay lang. Ay saan ang mabalin ti kasta nga aramid na, tatang? Makapasuron da ita karuba. Bigbigatan nga, gwilwilding ta. Anya nga'y, nagsublimot lang kan katidakas nga aramid mo. Amuda, nakaturog pa ila tao. Ita, amo maun. Amo mo't sigurong tirik na niya. Tabasol ko pa'y. Uray si kamot, bigbigatan nga restart mo tilugan mau. Saan lang nga dayta? Nakapigpig sapay ti music mau. Ita, si ka tinadisturbo ti panaturog na. Makaungat ka. Kasano ko bigbigat? Inton maminsan, panunutam mo't dagiti karubam. Di kagbalay naman naging bubukod. Iti kasta, respetuan da mo ti panaturog mo.
respeto ti tunggal maysa ket kasapulan. Tapno saan a pakikinaawatan ket intay maliklikan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.